clear tu le ngai thatu te zirtop ni chibai le vek ule nizan lama inkhe result soitur aum no la chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlirangai thla ho na in nei le donang o chuti rual chung kan chiar chho tak tak ma hin clear tu lam te comment section lama kalo munno la chiar sual hi kei point kan nei vele zau thin na achan ber chu channel trend khatte anglo takin voi khandriko ta hen kan tlang deu pop mai thina chulaya chun atop lama te hi chun o chau deu to nen thil soi sual pal hi alo ol view maya in mi hria thiamna kan deal tak meu ani ye tun rum chu abul tran na nizan la ni ga in khe result lam atangin bul tran don ta ila nizan in khel monam taka Atletico Madrid in point home an hlo chuaka an kingpui an mikho Rayo Vallecano chu olsam takin sithum fa yin an ne inkhel monam takmaya hen Atletico hen goal shot tum som an neya Rayo lam hen goal shot tum som patni nei thungin beisei lo takin inkhel pumpui thlira ball position le in pass dik konga chuan Rayo Vallecano an chung nung zoka point lo chua konga ero Atletico Madrid achung nung zok an ni ve thung he inkhela hen goal alut ma khop maya inkhel antran deu chau 3 minute thum neleka Simone siamsak atren Alexander Sorlot chuan Atletico Madrid tan ma an hruina goal aron khunga season kalmeka ani hian ache that achun zom zel hemi nuwa hian Rayo lam hian natakin an nor leta an sipur sut an tumlo ta minute somni pangana goal an chobelle Rodrigo Di Paula siamsak thatak mai chu corner Gallagher chun an goal tina ni torin aron khonga English midfielder hian a team hi Sydney Fayin ma a roi pui first half a goal dang alubel zui talava second half a po goal kan mubel mai lova Rayo lam a hla om zoka an tang thong anin Norton zak no minute som sari pasari na Anton Griezmann a siamsak atangin Argentine forward Julian Alvarez chuan Atletico Madrid tan an goal thumna aron khung leya goal dangero lubel zui talavin Atletico Madrid hian Alexander Sorlot corner Gallagher mai baka Julian Alvarez te goal khung mang hian sithum fain ne na an changa point thum lutak an lo chuak ti hian Atletico Madrid hi table tharbera khel somthum pathuma point samruk paruk nen pathumna anum zui zela champion lam ero an hlat deuh to thunga UEFA Champions League ero an qualify nge arinom thung avan doi zoga tang Rayo Vallecano lam ero point somni pakhat ne som pakhat na anum zui zela European competition khelpha kero an latum chhauzel thein arinom inkhel danga Antonia khelmek na Real Betis lam point thum hlutak an lo chuaka an kingpui Valladolid chu olsam takin goal nga goal khat te meu main an sop he inkhela hen Betis lam hen game an thunun ne khop maya goal shot te ball possession mai baka in pass dikonga po Real Valladolid hian an ngam lo khop maya Betis lam hen olsam tak point atopa point hum an lo chuak inkhel munam tak maya hen minute som pasarina goal kan munga la Jesus Rodriguez chuan Real Betis tan hian ma an hruina goal aron khonga hemi nuwa goal dang kan mubel mai lova first half fun top ma shat minute somni pakhat na Morosiam sak atrain chuki chan Valladolid tan an sipur aron suta first half a goal dang alubel zui talo second half an trana minute somruk palina Cocho Hernandez suan Real Betis tana an goal ni na aron khonga minute somruk parukna Isco chun an goal thumna khung lehin Atletico Madrid nin Real Betis an ngam zui angreng khop maya minute somriat palina pero chun goal a khunga minute som kwana Eza Zoli chun goal khung bel lehin Harsalo tak main Real Betis in point thum an lo chuak ti hian Real Betis UEFA Champions League khel phak chin pangana point somma palinen anin suan chawa awan doi zo tang Valladolid lam ero point som paruk nen among bera anum zui zel thunga antlak nge arinom chhautan tahle Copa Italia lama semi-final second leg ni zana in khela first leg an ne na lo chang to Bologna bok an chak leya an kingpui Empoli chu goal ni goal khatin an ne he in khela hin minute sari na leka Giovanni Fabian chon Bologna tanama an hruina goal a khunga
Empoli tan minute somthum pathum na Victor Kavalenko chon an sipur ransut vema se minute somriat parukna Bologna team tan Dalinga chun goal aron khung leya goal dang lubel zui talevin Bologna hen goal ni goal khatin ne na ansanga aggregate goal nga goal khata ne na changin final anin pet kai zui ta anne ti hian Copa Italia final in machon tur te chu an hriat ta final hi thatharlo tur ni som pali zan hian nei ani don na Bologna le AC Milan ten champion zok ni anin chuang inke result lam kal san taila football thuleng lama lut vele donang o tun tum chu Jamie Vardy tang hian bul tran don ta ila English forward kumsom thum paria tau pa Jamie Vardy hian ni zan lama khan thu thar mi pui thong dot thei aron nei ta Jamie Vardy hi a khel mek na Leicester City tan season tharlo tura a khel chun zom ain rin thu soima se athutluk na aso son ta thunga Jamie Vardy hian season kalmek ato phuna a khel mek na Leicester City chu acho san tur thu ni jang khan apuang tarup maya Leicester City tran tu tan chon thil lomom tak ani arinom lo le Jamie Vardy hi kan hriat lan theu ang khanin awang lai tak tak English Premier League ka Leicester City a champion pui tum khan Arsenal team nen thuk takin soizom an ni mana Mase Vardy hian a khelna Leicester City mangain a khel chun zoma Premier League atanga an relegate nuwa po ala khel fan tho ani kha Leicester City hen kumsom pathum chung te me umai acha ma Leicester City tan hen tum zali somko paruk inland manin goal zani somruk pasari luta ain rol thaya pui hem tak anne heng ba ka hen Leicester City hi English Premier League no moite FA Cup no moite Community Shield no moite achoi pui to bok Jamie Vardy hi enge kan mu vedan hlomle Saudi Pro League mai ba ka Major League Soccer ten ena soizom hlo mai Kevin De Bruyne point to thar aron nei vele ta Football Insider lamin atarlan danin Kevin De Bruyne hi season kalmek ato phuna Chelsea lam chon free transfer a senglu antum thu tarlan aron ni vele tatlat maya Chelsea tana loin lanto Kevin De Bruyne hi season kalmek ato phuna City team achho san tur thu alo sei towa City lamin contract har an luilo chumak ati thu te po asoi hial ani kha hemi wang hen City elpui thei tura ngai Chelsea team zom hi apoi tilawin arin oma Football Insider lam hian biak antum ngei thu antar langta anne chuti rolin Kevin De Bruyne hi Premier League ka khelchun zom ala dungem ti ero zo na lian tak ani thung German Bundesliga atla Bayern Munich forward Kingsley Coman point to thar aron nei vele ta nipui transfer kongka lo in hong tura Coman hian du tu tlap lian sho tak nei ma se ani hi chon Saudi Pro League pan achak thu asoi tatlat maya season tharama Kingsley Coman hi Saudi Pro League lama kan mu mai arinom chuti rolling Kingsley Coman mana hian Bayern Munich hen sum an phut tam ang reng khop maya Euro makta doi somnga vel tal chu an phut ni in tarlan anni hei mai ba ka hen Kingsley Coman hian Saudi Pro League apan ani chuan kum khata hian Euro makta doi somni panga vel a hlo thei ton ni in alanga hei hi Coman hian nar aphal talo ni in alang tatlat mai Manchester United lam point center forward an nei thar don ti achiang hnai chhozela ni zan lama khan Matheus Cunha agent le Manchester United club board te chu anin biak tak thu tarlan ani ya in biak na po hi akal tlong hle ni in tarlan ani bok Fabrizio Romano point hemi chungchang hi atar lang towa United lam hian Cunha hi an senglu mai arinom chhotran ta hle Cunha hian season kalmek aman that zia chu kan thretlang thevin arin oma Wolverhampton relegate lo chautia an soilai po gol khung reng le Premier League ka gol khung tampol zinga thei reng ania hemi wang hen club lian nen soizom an hlo na sakhop maya United nen tun na soizom an ni vele ya anin dorna akal tluang phian maya United lama season thar lama chon Brazil forward hi kan mu mai arinom ta hle kar tharlo tur kar lai hola UEFA Champions League ka Paris Saint-Germain le Arsenal te inkhel tur chungchanga Luis Enrique chu zo na zo ani ya Arsenal team an machon team tur chu enge a mudan ti zo na zo ani Luis Enrique chuan Liverpool kan lo machon towa khami tuma kan machon ang bok khan machon le kan tum don ani Arsenal le Liverpool a tunge thazok ti hi soi katum lem lova Liverpool team laka thatakin kan loin lan towa
Premier League a Liverpool aya noi jok tia an soi Aston Villa team in min noi vele hrep boka football hi chu soithiam a har sa thin anni chuti rolin Arsenal team hi lo zir chiana lo ti viau kan tum lem lova football hi amoya football moi tak kan lan chho tirin karinga nena chanle ngei po kan tum don anni Arsenal team laka nena chan hi apoimo ma kan tan final lu thein tur poimo tak ania wangin Arsenal team ne thei tur hen kan thato ka lo erlok chiamang chi te hero kan ti don lova Liverpool le Villa kan machonang bok khan a thathayang berin machon kan tumang tin asoi Mirror lamin atarlan danin Manchester United lampoin ni pui transfer kongka lo in hong tura an player kol lai eng moza chu shal chu an tum ni hin alanga shal chu an phalzinga mirrorin atarlan danin Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony, Tyrone Malacia, Alejandro Garnacho le Casemiro te ming Arilian khop maya heng an shalna tanghen sumpo an munual anin phei seya chuta tangchon player engamazat senglu an tum don thung ni in mirror lam hian an tarlang football pandit na thok mek friends ram team tana hlotling taka lo in lan to Emmanuel Petit point thu thar aron neya tun naya khanin Emmanuel Petit chon World Cup khelle mai tura Portugal team chong Cristiano Ronaldo chu squad ta tel tho se chuti role in first 11 chanti reng lo tura adu thu asoi Emmanuel Petit chuan Ronaldo hi tun din huna Portugal team tana in ngana tlak ani to lova an team boina thlen tu le team in balance tok tur tak ti boy tu nia kai chuan kanga ya Martinez po hianin huaisen takin ani hi bencha adangam angain kashia a chutiang ati theini chon heram team hi an tha ma line tina player no pang thazatak an nei trewa Ronaldo ero atlaniam tran towa chuwang chuanin huaisen taka bencha da angam angai tin asoi Trent Alexander-Arnold point thu thar aron nei vele ta football insider lamin atarlan danin Arnold hian Real Madrid team chu narin Liverpool a contract thar aziak doni in tarlan ani vele tatlat maya Arnold tapma khuwa hi angai nom chhoviawin arinom tun nai maya Trent Alexander-Arnold hian Liverpool team chakna goal a khung tromin amalam hun chu season topa ati chen tur thu alo sei towa hei hian thil tam tak a hril thui donin alanga season top kan ha angai tinani chu chuti rolin football insider lamin atarlan dana chuan Arnold hian Liverpool la Mohamed Salah le Virgil van Dijk te hnung zoing contract azia bel mai arinom Saudi Pro League club Al Hilal lampoin thu thar anron nei vele ta Brazil forward Rafinha chu Barcelona tanga senglu antum thu tarlan ania Rafinha mana hian Al Hilal hian pau million somsari panga po Barca nena pek anin huam thu an soi towa Rafinha po hi kumli chunga pau million za somnga pakhat vel hlo turin an thlem ni hin alang bok Rafinha hian nar phal takmo Spanish La Liga champion lai Real Madrid lampoin an forward Endrick chu chuatir an phal tur thu an soita ni in alanga relevo lamin atarlan danin Endrick hi Premier League lama lona akal mai arinom season kalmeka Endrick Real Madrid tang khelna mun achang tam lo khop maya hemi wanghen ama po alung oi lo nin tarlan alo ni to nge in toy thar turin Premier League lama lona akal mai arinom Manchester United lampoin thu thar anron neya an thu thar nei ero thu hlui lam ani thung kumsang ni sompania Chelsea Eden Hazard an senglo trum khan United hian an lo nai man hle thu tarlan aron ni vele tatlat maya report rin tlak takin atarlan danin khati hun lai khan Chelsea ain United hian an be masazok ni in alanga mase Belgian attacker ro puitak Eden Hazard hian United team ain Chelsea athlanga Chelsea team azom tak thu ni jang khan tarlan anni Eden Hazard hi kan Shetland tho ang khan ati thaddu tak tak chon Premier League ka khan ani aya munom big anom chuang lawa player thatia an soireng te po alani tho anni Real Madrid azom nuairo athat che ang reng khop maya football ain eile in adu zok ti te point an soi thin na kumno pangte ni chungin football khel a chol san zui tak nge ani kha Manchester United legend Rio Ferdinand point thu thar an nei chun zom chove zela tun naya khan Ballon d'Or dong tura arin mase dong tamia lo thasi panni mingte aron tar lang Rio Ferdinand chuan tun din huna hin Ballon d'Or hi a hlutna atlaniam chho zel maya
Ballon d'Or hlut tak laya dun phu dong ta si lo nia ka hriat te chu Robert Lewandowski le Thierry Henry te kha an ni ya anni pahni hi player ro pui tak an ni ya he choi moina don phu tak po an ni bok khovela footballer thati soidon ta ila Henry phei hi chu aum reng ka ringa chuti rolin Ballon d'Or adong mi lo hi chon soizui atitam hle don an ni chuti ambokin Robert Lewandowski po adon tur kuma an thul kha maktak mai ani ya hei hian soizui a hlo zelin ka ring bok ti in a soi Real Madrid lampoin ni pui transfer kongka lo in hong tura Erling Haaland chu senglu antum tho tur thu tarlan ani vele tatlat maya ni zan lama khan Madrid zone namin atarlan danin Real Madrid hin Erling Haaland senglu tur hian a release lo spo the chu an poiti don lo niin antar lang tlat maya City lama Erling Haaland hi alung oi lutuk lo nia tarlan alo ni to bok awangin Real Madrid hin an nai chhoma hin arinom Real Madrid lampo hi season kalme ka antum mangin an che thatok lova hemi wangin in toithar antum mek ni hin alang bok chumi andu na ti hlo tling thei tur chon Erling Haaland hi nipui transfer kongka lo in hong tura an he le don ta a ang le Gary Neville point thu thar aron nei vele ta Mikel Arteta chungchanga angai dan aron chak chuak vele ta stick to football lamin antarlan stick to football lamina an podcast na Gary Neville chuan Mikel Arteta hi katla phuat maitan a khel meka chuti rolin football pandit na kan thok towa chutiang zong chun thil kan clear to lova Mikel Arteta ta na thatur hi kei point ka ngai tua ve mek anne tun din hmuna hin Mikel Arteta hi coach thale ro puite kan soilo na chan chu trophy lian tham kan tiang chi te a choilo wang ani ya trophy lian tham hi ani hian amamo hle anne Premier League season thum chung avan doi zo ka antang don ta ni in alanga UEFA Champions League ka ero avan nei zo ka atran ngei karing to anni trophy pani tanga pathum vel hi coach thani tura kan soina tur chon amamowa UEFA Champions League kumin bi ka hian achoi ni poin aro pui hle to don na season third tura trophy pahat achoi le ani phei chuan Arsenal coach to zinga athaper te zinga mi tin kan soi thei hialin karing bok chu wangchon Mikel Arteta hian kumin UEFA Champions League choi hi amamo na asang le tin asoi Chelsea forward Joe Felix point khelna tur ahmulo chhozel maya hemi wanghen Saudi Pro League lam chu a on tran ta ni hin alang Chelsea lam po hen Joe Felix hi thral an poiti lo thu an lo sei towa Felix po hen khelna tur nei lawa omreng ai chuanin Saudi Pro League pan mai hi apoiti lo niin alang tabok chu mai ba ka Saudi Pro League pan hi a hlok ang renga lo an nei thabok sinen Joe Felix po hian pan a hrelo niin alang tatlat mai season third chon Chelsea chhuwa sanin Joe Felix he Saudi Pro League ka kan mu ring chin phot mayang o Arsenal lampoin nipui transfer kongka lo in hong tura Chelsea midfielder tuna Strasbourg team tana inland mek Andre Santos su senglu antum tur thu tarlan aniya Santos senglu tur hian amana po Euro makta doi somli tanga somnga vel chu the chu antum thu antar lang Andre Santos si Chelsea azom nuwa khelna mun ala chan lo pialama lonin an chhuwa kol tir deuh char maya hemi wanghen ama po hian khelna mun nget nei achak to niin alang bok Arsenal lam hian player no pang an otna sa thin khop maya Andre Santos po hi hun trapek anin huam nia alanta ka chuan Chelsea chhuwa sanin Arsenal lama alu mai rin na alianta Zinedine Zidane point to thar aron nei vele ta kumsang ni soma Ballon d'Or an sem chhuwa chungchanga angai dan aron soi vele ta Zinedine Zidane chong kumsang ni som Ballon d'Or kha chu fair lo tak ania hei hi thil chiang ani ka soi du le mi tam takina anrin dan chu khami tum kha Lionel Messi don tur anilova Andre Iniesta don tur ani hei hi mi tam tak pom dan po ania ani kha aphu ber ani bok Lionel Messi aron dong nol mai khan min barakhai emma Messi hi ka hoshan lova khovela athiam ber ani ti po hi kei point ka pom thlap ani chuti rolling kumsang ni som Ballon d'Or ero achan tur ani lova Andre Iniesta khan khamitum khachon aphu ani achan ber chu han soidon ta ila Barcelona an hlo tin theina khan atho hlok berte zingami ania Lionel Messi po Barcelona tang khami season khan achero pui hle bok amai ro chu player te tekin anni theilo na chu Andre Iniesta chu khami kuma khan
FIFA World Cup no moi choi tu ania adong satli lova final champion no moi an choi theina na goal chun khung tu ani bok chu wang chong khami kumbi khachu anti sualin kashia a Lionel Messi kha adong tur ani lova Iniesta ha adong tur dik tak chu ani tin asoi English Premier League club tena an OMM Benjamin Sesko po a khelmek na RB Leipzig lam chuan shal an phaldon ta ni in tarlan ani tatlat maya nipui transfer kongka lawin hong tura achu arinom tahle tundin mona Sesko hi English Premier League club Arsenal le Manchester United mai baka Chelsea ten an helmek ni in alanga season tharlama Premier League ka Sesko hi kan mu arinom tahle Chelsea lampoin nipui transfer kongka lawin hong tura Juventus forward Kenan Yildiz chu senglu antum tur thu tarlan ania amadu tu tlap lian dangte chu makhal antum thu tarlan ani bok tundin mona Kenan Yildiz a khelmek na Juventus lam hian amana Euro makta doi somriat vel an phut ni in alanga Chelsea hian hetiang za thi the chu anin huam chun an senglu thei mai arinom German pachal Jurgen Klopp point thu thar aron nei vele ta mitam takin coaching alu chille dona Real Madrid emo Brazil team ain koldon tin an soi chungchanga thuthar aron neya Jurgen Klopp chan tundin muna coaching lu chil katum lova tundin muna chan chori kadu kati kha kalakal tlang pui zela kala chol ha damri dona hun nuam tak ka mang me ke Red Bull a hian na thatak ka thok me ka heta hian kala hlim tok ani coaching hi chu kala lu chille don thawa tundin muna iro karil ru zong se na team en kol turin kala fit tok lava ka chol ha damri don ne tihin asoi Arsenal lampoi ni jang khan thuthar maktak mai anron nei vele ta Victor Gyökeres su senglu antum ngei thu an soi ba ka mitam takina senglu turanga an soi mek Alexander Isak cho senglu antum lo thu an soi thung ni hin alanga Victor Gyökeres a anin sorbing don ta a ang hle Arsenal lam hian Victor Gyökeres mai ba ka Benjamin Sesko po senglu antum meka an option masaber cho Victor Gyökeres ania sekena Benjamin Sesko omin Alexander Isak hi pathumna vela aum ni hin alanga Isak hi chu senglu antum kher lo thu an soi ni hin tarlan ani to nge German Bundesliga club Bayern Munich lampoin an defender Kolai Kim Min-jae choshal antum ni hin alanga nipui transfer kongka lawin hong tura Bayern lamhian an defender hi shal an phaldon ni hin Sky Sport Germany chun an tarlang Sky Sport lamin an tarlan to hi chu achiang deuh tluka ngai ani thina Kim Min-jae hi Bayern lamhian shal an phalta a ang hle hetiang ani ta kha chun ama senglu du tu Juventus Newcastle United mai ba ka Manchester City le Chelsea te tan chun thulo mom tak ani ngei arinom ole khati chin hatun trumatan ni tamai se thler tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lama han min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom jok te nen in mu chho le zel kan tum don ne